Først kom Danmarks indsamling. Indsamlingen, hvor Danmark samlede ind til de fattige og sultne i Afrika. Nu kommer den mindst lige så vigtige, Afrikas indsamling. The Africa Indsamling collects money to help the people of Denmark to survive. Because living in the developed countries is so much harder than you think. This is Anders. He is a Dane. He lives in the small town of Silkeborg. Because of the cold winter in Denmark, poor Anders is forced to stay indoor most of the time. Det var simpelthen så kedeligt at sidde indenfor, at jeg... Ja, det var dumt, men jeg kom til at se tv. Without knowing it, Anders tuned in to a Danish collection TV show called The Danmarks Indsamlingen. Ja, jeg blev grebet af stemningen, og så ville jeg jo give de der 150 kroner til noget nødhjælp dernede. Men altså, man kunne jo så ikke give pengene, uden man absolut skulle vinde et eller andet. Hey, tillykke! Det er fra Danmarks Indsamling. Du har vundet. Værsgo! Og så kom her og se, hvad du også har vundet. Så er der pølser, ketchup og krasser. En pølsevogn. Alt, hvad du kan spise. Hvad siger du så? Tak. Han siger tak. Han er helt vildt glad. Tilbage til studiet. Suddenly Anders had won, among other things, for 50,000 Danish kroner worth of the marzipan egg. And all you can eat at a hot dog stand for a whole year. 1 year later, poor Anders has still not been able to eat all his prize. And that has seriously affected his health. Anders' physical condition is now extremely critical. Doctors Without Borders estimates that Anders is now so overweight that he needs urgent surgery to survive. Men jeg har ikke råd til den der fedmeoperation, for jeg vandt jo også en bil, og jeg har 2 i forvejen, så var vi nødt til at få udbygget carporten. All the sugar not only makes Anders overweight, it also makes him hyperactive. And that is not only extremely unpleasant to look at, it is also very dangerous for his heart condition. Turn down for what? Turn down for what? Yes, what a sad story. And remember, Africa, it is our fault. Africa is to blame for poor Anders' situation with our constant cry for help. Ja, så Afrika, tag dig for helvede sammen og sms overflod til 1212 nu. Der er stakkels nødlidende danskere, der har brug for jeres hjælp lige nu. Og hvis du støtter indsamlingen, kan du være den heldige afrikaner, der vinder 1 års forbrug af nødhjælp til en værdi af 150 kroner.